Hayi ngiyanizwa bafethu khona nje ingoma engangibizela yona before ngiyidlale le ningibizele bese nje siyayinqamula ibize nje sibone ngempela ukuthi ke iwona yini Amahlolamvula sizoya kubalaleli abalaleli bekhulume nani uma ngabe ke mlaleli usifisa ukukhuluma nabo uzishayela nje kungekudala khuluma nezinsizwa Amahlolamvula zisuka le emakhabeleni yikho ngisho ukuthi ulayino wodwa ake ngizwe ukuthi insizwa zisiphatheleni Yona gayala ngunina gayala ngunina yona gayala ngunino gayala ngunelwe mama sithola goma ibanga basali bemalo gayala ngunina yona gayala ngunina gayala ngunina yona gayala ngunino gayala ngunelwe mama sithola goma ibanga basali bemalo gayala ngunina azindombini lena echola bafana nje isikebeleshe ayambishone azindombini lena echola bafana nje isikebeleshe ayambishone azindombini lena echola bafana nje isikebeleshe ayambishone indombini lewena chola bafana nje isikebeleshe ayambishone. Wow, uyezwa ke mlaleli ukuthi ke izinto ke zezinsizwa zihlangene. Ake sigijimeke siye laphaya engomeni. Mesibuya ngapha sokunika ke ithuba lokuthi ke uyikhulume nazo ke izinsizwa. Uyibuze ke imibuzo mhlambe ke mina engingayibuzanga wena ke ofisa ukuyibuza. Isikhathi ngo-3 emsakazweni ke ZULULAND FM 97.0. Uhleli ke nomdonso namhlanje ke sihleli ke nothisha Mwandla la studio. Wow, nje siyabingelela laphaya esikoleni elushaba bonke othisha nabafundi siyabonga ukuthi ke unathi namhlanje. Ngifuna abantu bezwe ukuthi nina yini hawu nishayeka mnandi. Sabonga.